imithwalo yabo. Sibingelele abantu bakithi. Ngiyazi ukuthi ungalifaka nje igama lona lelithi imithwalo thini. Kukhona okungimqondo nomunye umuntu na. Especially mawumlandeli wechova umculo ole that thing. Iphethe ezinkulu. DJ 20. Usikhipha ngudwa. Yacatsha ma. Hayi. Sinkhona. Imali nini. Hayi. Sinkhona. Yeah. Akubingelela abantu ngoba I don't think ukuthi uyadinga introduction. Phela la usungomunye singabiza sithi ulidlozi emculweni. Ebingelela abantu bakhaya. Ngibingelele kuZulu wonke. Olibingelelayo uDJ 20 ohamba neVoices Cover Sounds. Igama lokuzala njengelizwe wakongwenya. Ingabe linjani indawo zonke? Hayi ngoba ukuthi ngitshone sithi siyadinga ukuthi siphendle amabhuku ehistory ngawe ngibona sesimotsha isikhathi. Kakhulu. Sesimotsha isikhathi. Kodwa ke anyway lapha dingifisa sigcobe khona maybe sagcobe ugcine engikhala ngapho mina yazi ukuthi bengikhalela ithuba leli lokuthi ngibe one on one lawo. Awungenzelanga kuhle or awumphathanga kuhle mina hayikhona abanye abantu indlela owaphatha ngayo ingoma leyana umthwalo ungibuza ukuthi why yayi nginombuzo ingoma leyana uyazi iadvice leyo ngayinikeza umcebisi echaye ukholele njani ngathi umcebisi ngabe ngami lo nyaka ungabona umnyango westudio baleke uchingo malinje so I feel ukuthi lawo that was the very thing ofanele uyenze ukuthi uchiye ingoma lana injalo ungayelamisi until size sikhathale ngayo ngumbono wami so at least ungangichazela wona isizathu sakwenza wayelamisa masinyane kangaka kusho ukuthi ingoma lana lami kwa last year bengingekho ku recording so inkinga kwaba ngabalandeli futhi bona futhi ngwavule bahlala vele hayi madala angeke sihambe singazwa ngokukhwela baphendule kahle futhi hayi lo nyaka imithwalo bantu isanya besafuna ukuthi imithwalo ike ngibone ukuthi ingisama bakhana ukuthi sebesiza amandla kakhulu ukuthi la ngagcina ngibona ukuthi hayi okay mana ngibayenzile khona kanjani abakufunayo datha ngakhipha nje ingoma athi ayisengikhipha khona lokho enginako ngesikhathi esincane mase ngikhipha ingoma yakhona futhi sebeqala sebengabantu futhi ukhiphele lokho nalokho ngibabuzwe kathi lithe datha ngathi umuntu mayenda njani osolayo kanikeze imali ke ngiyele estudio so le eyalandela umthwalo abazange bayijabulela njengomthwalo basola nje ingoma eyi1 ukuthi why kule ngoma engahlabelisa abafana bami okay ukuthi why ngifake abafana alright ngifuna ivoice yami ngathi kuyafana sathi iqedile abafana ngaba kakhulu alright hayi lapha mina serious angizange bangiphatha kuhle ukuthi ngangilamandla sibili hayi ngangeke ngivumele ukuthi estudio ngoba ingoma leyana ibe national anthem ofuthi ukuthi ngiyakwazi ukuthi lawo ungakulungiselelanga ongekho prepared ukuthi izabalela soyana angasitshela so ilapho ke asihlele la isecret kuyini ingredient oyifaka ukuze uphume into ezitapikayo soyana lokhana kala phansi yena ngimethe njengendodo ukuthi challenge efanele ngithole lapha challenge enginayo ngibonayo yini so lapho fanele kade ngoba mina angifuni ukuhamba straight ama steps so yalo ufuna ukuthi ngihambe ngibone ukuthi lapho ngizigcina khona okay so yazi phezulu kokuyi ngoba i-challenge esilayo thina kumculo nakithi ngiyakwazi marketing so angazi ukuthi wena ngibone ngani wathi usubona ingoma isebantwini la wawuzirelaxela hayi njengoba isifikile why lapha angirelaxa kahle yabona
kuso kuyakufanele ukuthi kube nabantu abakunika advice ukuthi ingoba nje kwehamba so yenza so la ngingaswela uxhaso lokuthi abantu but ngike ngadibana lapho ezitradeni ze-social media ukuthi hayi ingoma nesigigi yashutela ividiyo saludula amehlo sazisabanjwa kuthongo abanye bagcina befaka amakhetheni ukuthi ungangeni idust lutho ukuthi ividiyo ibuye kumbe wafika wayikhipha wabukela nabantu abakho endlini ingaphi ividiyo eqinisweni evidiyo nami so kwaba isimanga kimi ikomiti sometimes ama-challenges abakhona ngoba umunye lo mnyaka ebhekele lapho lakhe iqembu ukuthi ufuna liye lakhe iqembu like bese sinama-managers nanana ngithi phela lapha khululeka futhi khululeka lapha usekhaya lapha ngakuye ukuthi kuthiwa ngugodolude ngiqambe ngegama ukwenza ukuthi ayange ngoba iproblem ekhona soba yini imvukuzane impehlane kuyakhula yabona uyabe ngawumoshelanga wena wedwa kusasa uyakukhulela enzela omunye futhi umono ofana nalo so uthi okay fine msiza pho ngihlonipho kwanami ukuthi kwaba le challenge leyo ukuthi ividiyo mpela satshona mpela sigcwele igama mpela sezimoteni kuthiwa iyashuta but ngokuya ngathola ukuthi into yakhona sikhanselwa sekuthiwa isazohlelwa kahle wala kushuta lokhu nalokhu ngelo video camera ayikhona sisakuna labantwana abaningi ababeyize kuzoncedisa lapho yena kwathi umdala lowe theater underground nowamisayo ukuthi hayi sisazoyihlela into enale kahle kulesi sikhathi nabadala labo managers bakuvumela khona ukucanga ukuthi maybe kuzoba into enjani kuzawubuya kusiba right kanti kwaba yikumathetho sikuthile nami ngagcina ngisabuza ukuthi abadala kade kwamba njani so ngabona ukuthi hayi ama-challenges kodwa isizathu sokumiswa ukushutwa abazali bakunikeza hayi kwaphonga ukuthi apho uzahlelwa kahle ufuna ukuthi kushuthe kulesikhathi dinyakale lokhu nalokhu but into zakhona kwaba kuphelela kona so that's ngithi izinto eziso kahle iqiniso linafanele libeke yes now don't know challenges okay hayi manje lapho inkinga vele usuhlwa ngithena amadolo I think ngiyafuna ukuya lapho kodwa usuhlwa ngithena amadolo anyway in as much as u20 automatically vele ikhanda lestimela lingaphuma esiporweni ama-troller vele it's obvious lawo alandela so futhi ukuthi u20 ama-challenges abe ngempilo kumbe angasemculweni kumbe kulo indawo la semculweni okay hayi kezwakala futhi ukuthi babukeli balandele emakhaya ngiyacela isicelo lesi akungabi inhlekisa especially ku-Facebook ngiyazi ukuthi abanye sebehle bakuthatha kwabanqele abanye so sebezahamba bayiqhuma khona okuyinkulumo nje bayopreacha kuyigospel kuma TikTok la ngaphi bethi akula umuntu onganama challenges and futhi ngiyayibonga inkulumo yakho bhuti wami ngoba balutshwana abantu abaphumela egcekeni yazi ukuthi ngoba thina esintwini sakhuliswa kwathiwa indoda inyembezi zendoda kokozelele ukuze transithondele esifubeni ngakithi so whatever ongabe kudibana lapho angikukhulekela ukuthi khona kube solution etholakalayo namhlanje ngokusukuma lapho angithi so let's hope nxa uthi ulama challenges mina zafisa ukuthi sigcike kakhulu emagatareni ukuthi ungangibalela ukwakhona la ley yiyo eyenza ukuthi iqembu leBhambatse linga iphambili kusho ukuthi lapha bezima mdala into ekhona lapha emagatareni kunjani emculeni ngathi kwela miside yes mina kwa live show loba ingoma straight anthatha chance
hayi ngoba ngifuna ukuthi mangingena lapho ngikhona ngiyenzele abantu into ekhona, into engabe ngiyilandela. Abantu babekhipha imali zabo ukuthi bafuna ukuzobukela ibhendi yabo. So kusuke kube leyani into ukuthi sometimes u-20 ngamfaka ukuqala kwale ngafaka ukuqala engaqeda ukuthi hayi ngaphuma ehambe nabantu bahamba. so lapho uyakusuvalelwa ngobani ilaba abahleli imicimbi or just imona from your counterparts bona also abafowenu eMakatareni Na especially even ama-artist ayemanye nokusebenza nabo abavumi ngiqale ngingaqala ngoba phela uyabona ukuthi iproblem iba kuphi mfowethu ukuthi which is ukuthi abazithembi bona but indoda fanele isithembe phela ngabona uma ungasithembi entweni yakho kusho ukuthi into yakho hayi story sakho awusazi yes yani into ebifanele ukuthi kungathiwa u-20 kaqale ngiqale ngithathe ngiphume ngihambe ngitendela abanye. Yes. Hayi ukuthi hayi sefanele ukuthi hayi u-20 ngaqala engathi akona apha abantu mayephuma nabantu bahamba. Yazi mawusibeka kanje ngeke ngaba nomaro lapha sahlala saxoxa uthinte kabanzi indaba yemithi yesintu uthe imithi yasebenza eMakatareni wena ngithini uvo lwakho imithi yasebenza eMakatareni babani hayi ngithe wena usuthi hayi eMakatareni umuthi yasebenza eMakatareni umuthi awusebenzi ufuna impendulo umuntu awusebenzi so then ibabe sitshaya uvalo lwani nxa bethi wena hayi ungayenzi so umfake ngale babe sabani ku either mina ngiyabakhulela isihlahla zabo ngoba mina ngisebenzisa umuntu isiphiwo sami lokho kuyitalent okay alright hayi yabuza nduna yami so uthi ukuthi luvalo olwenza amadoda segcinayo sokugcina sokunyathezeka nje lapha esiphweni sakho kakhulu. eish so kodwa mawuhleli lapha wedwa nje uChaimex ubona ngabe ukuthi kuthiwe kuncediswa ukhangelele kuliphi uhlangothi ukuthi okay mina ekubhaleni ikwenkwanisa khona kumbe ayisiginci ikwenkwanisa khona kumbe ayimarketing ikwengehluleka khona kungaphothi ufisa ukuthi ngawe uthola usizo kabanzi. Isifiso sami kakhulu sikumarketing. Marketing phela nami ngifisa lami ngeke igama njengabanye abantu. Okay. Hayi lokho angifuni ukukuthembisa but ngiyawazi ukuthi kukhona abantu engingakukhombela bona intuzibani bangakusiza kulokho but i-challenge ekhona yazi kuphi ukuthi kuzafanele ukuthi ungacamalazi. Yes ucamalazi kodwa ungabi too much ngoba sokudinga ukuthi abantu especially angabi kwazi kanti usukhona eZimbabwe khumbulo lokhu eZimbabwe semkhona full time semkhona ibhambathi super sound sikhona la yeah okay so why ngibuza kanje yenzela ukukhona ukuthi nxa sikukhomba ukuthi kwakhona hambe office liyana i-office eseGoli kumbe i-office eZimbabwe yikho lapho umbuzo hayi ukuthi ngithi kufanele ube hayi akukhetheni indawo so ngoba vele akusuke wedwa ombona ubhekane le challenge ye-marketing i-marketing yethu ngoba ngixoxa abanye bafowethu ukuthi ngiyananzelela ukuthi bona balokhu belengqondo ukuthi kwakhona umculo usanjengalapha nakudala akusafanani uyabona kudala le kusaselabo Ndolani Supersound ukuthi ungafika e-studio urecord uchill uzazi uyodibana le cassette lapho labantu sebehlala ngengoma yakho wena vele ukuthi uhambe njani lapha phakathi lapho kwakuwumsebenzi wenkampani eyayibikwenza konke lokho uyabona so khathesi akusela ama-record labels akusela amakhampani aphethe into zomculo uyabona so sokufanele ukuthi wena uzibambele wena so awungeke wena ukuthi cassette lakho ulithathe uyolichiya eChiretsi ulithathe ulichiya eKazungula ulithathe ulichiya lapha
amandla awuye kube lawo angakho yabona so yikho lapho engibona ngani kusasichaya khona yes but ngiyabonga ukuthi ngiyake ngidibane lawe esitaradeni zokuxhumana la ukuthi ukhona ngoba yizwe ezinye indawo vele abantu asebetshona khona asebetholakala khona so ke loba nje kuyabe kulendlela vele yokuhamba yabona so yikho ukuthi nxa udrive umoto uthi keep left yabona so angeke ukuthi lawe khanisa uthutsha hayi kulendlela vele yokuhamba kulendlela yokuhamba inyawo kuhamba amabhayisikili ehamba izimoto so let's hope abafowethu ababukele abalaleleyo kukhona abazayo phakanyiswa lidlozi loNkulunkulu bakuncedise bakubonise ukuthi hayi ngafuna ukuthi uyofika ngaphi uhamba la ngoba hayi mina ngesingami imarketing angiyiboni inzima ngalolo hlobo so but ke anyway sidlulele phambili athina ama plans aka DJ 20 leqembu leBamba City njengoba khathi sisiku 2025 hayi ama plans hayi ahlelekile hayi ingoma ngilethemba lokuthi bazogida futhi abantu abathwali magabha lonyaka abathwala ukuthi hayi lonyaka ukuthi awayiqala uzimela hayi thola kunzima lapho ngoba laba sebenikezwe iwoni ngengalo hayi athi kufanele ukuthi sibonise nabanye nabo ngoba uqalo luba khona loba kuphi hayi ukhona lapho konye sebekhuzwa sithi ukuthi hayi umkathe hayi loqalo vele ngisusa vinamo yebo angibonge so while sisasekhona lapho angifuni ukuthi mina ngigxile kakhulu ngethi bathi sithi udume ngengoma umthwalo hayi abangabakwazi ngomthwalo ngabaqala ukubakwazi mina kimi ama-album akho wonke awukazi ungitshayele eceleni so i-challenge kuphela enginayo kuphela ukuthi khonapha enkundleni engizokuxhumana manje angazi kanti kwakhala nyonini thina lithi ngapha enkundleni zokuxhumana lapho phela angazi ukuthi nami ngayibeka ngithi kwenzakalani le problem ngoba into yabanini vele kungomnyaka ekhala nokuxhumana ikungani angazi mhlawumbe kungazwani hayi ngoba yazi mina kunje makho khona angikuthandi angisiboni isidingo sokuthi ngikhulume ngawe kubi but ungananzelela lapha ku-Facebook kukalutshwana ukuthi uthole bekhuluma kuhle ngawe so i-energy esiyifakayo sithuka abaculi inkulu kakhulu yazi kuyangiwarisha ukuthi ngayo energy lana siyisebenzisa ukudinga imali kumbe ukukhuphula abaculi ubone ngani umculo wethu ngawunga awukhatha but especially ku Facebook senginanzelela ukuthi umlandeli angeke angithuke cause kazi imali yami umculo hayibo umlandeli ngofika ezongibukela time ngiphume stage ngihamba angisho akula umuntu ongakhipha noma ngithi yilo professor ngikhuluma lo so Facebook uzubone why ngitsho njalo yes maye ukuthi daca ngihlala manje ukuthi mina ngikhuluma live ngiphendula live uzobona ukuthi angizifihli yes manje ngizifihla phela kusho ukuthi nje ngisawa umpofu ukuthi hayi uzabona ukuthi so uthi ukuthi lina abaculi nekuthukanayo elo mangikwambi mina lokho ngiqinisa ukuthi abaculi okay sihluka besiba labangani abalozi ndawo ukuthi wena hlokoloza lapha then bese singena nathi sithi so bambalwa try kwenzani blue ticker try kwenzani ngoba laba abanye uma ngikwambi bethu sinabo nje sibajwayele laba phana osambulo
support uthuka abantu kakhulu ngifane siphila naye nje siphila naye uthini yena ya lokho uhleli kakhulu ngohleli phezulu kwami kakhulu ke lo lawani lawo utakusidunjana kwani but ethi basolana hayi yikho ngitamatshela nje ukuthi yabona phela yazi kulomuntu othunywayo ethunywa isithutha engabona ukuthi ukuthunywa kwakhe okay siyazana nje siyadiwana sitshana itrebo ithi ndoda yanyathela nje ithi andandane ithi vele ukuthi dinga yes kanti ke akufanelanga masi ngama-artist enjalo ngoba umuyelo kumele sikhulisa bekufanele ukuthi sikhulisane akula ukuthi awuthaya okudlula omunye amakata sijama okufanayo sekusiya that's why ngikhipha ingoma last year ukuthi ayingeni igama isidimele abalandela ingoma iyazidingela ebantwini like imithwalo mina ngangacabangile ukuthi ngangenza so ingoma lo ngoma uthaya into yathandwa ngabantu iyangena igama lelo so abaculi uthi ukuthi kuyakubangelwa yikuyini konjani ukuthi uzukhande imaski ukuthi ngifuna ukuthi ngithuke uzibani futhi kubangelwa yini lokutyana nje ukuthi uyabe ufuna ukuhlekisa ngabantu wekwenzile kana ukuthi even uma uhamba bethi wena lo hlala so kathi ke lokana asiyale kokunye yebo babe sikhuthaza ukuthi nathi sibe namandla ukuthi okay kuso ngoba ngiyacabanga ke ngakhuluma sakwazi ukuthi ngathi one day ngizohlabela ngibiza umuntu ngegama leband noma igama lakhe ngimbize futhi igama likaMankwambi ukuthi thina right lapha sokudinga isolution lapho sokudinga isolution ukuthi mina ngiyabona ngibabhekile so bekhuluma nje okay lo uthi so hayi umlandelo weqiniso akaqali alright so kubangelwa yikuyini ukuthi uyakungehlula ngengoma yini or ngoba i-challenge enginayo mina budami ukuthi angiboni ikhekhe leli siyayilenela le kakhulu so angiboni ukuthi wena ungacupha ngale sokungayenza ukuthi mina ngapha ngingatholi hayi ngoba ungakhangela ukuthi amakatari vele umhlaba uqala amakatari lokho ekhona manje lokho ekhona so ukuthi sesiyenze ngani wena uzathatha konke hayi so yini imimoya nje esuka indlela ebantwini lokhana umoya uma ngakukhangisisa kwento kwakhona kube ngumona futhi ngiyabona cause emuntwini oyazi ngomculo kahle oselesikhathi esemculweni alazi leso sikhathi that's why bona mina nami ngiyayikela sometimes ngibaphendule drive isithuleki abanye bethi ayithula madala abayekele njalo but ungathula omunye umuntu ebesiyafaka elinye igama elibi eliza kufaka isikhuba enhlizweni but njengama-artist eliyazi artist elidala lisendimeni ngiyakubona ukuthi alokho vele yimoya umuntu ayekele njalo nje shiye kunjani uphapathela hayi kuyezwakala kudala kwena so ngiyakuzwa lapho uthintwa kwakhona kule ngoma oyifake yathindwa lidwa ngabafana bakho lokhana ithini message ukuthi uthi indlela awuyiphambi wethu uzama ukuthi abafana labo ikusasa labo so ngenze ukuthi babe labo nxa baqhubela inkampani ngamanje okay so wena ngesingawe 5 years from today ubona ingaphi ibhambathi hayi ibhambathi ngileqiniso lokuthi esilongo isigalo noma isicelo sabantu lokho hayi ndoda akuwena ukuzobona ukuthi ekhaya kuninjani abaningi bathi imali yakho isekhaya laba semashonaleni impela lakukhuluma nabo nami yabeqhamuka khona wathi hayi ndoda ngibazwile nxa ukhuluma labo lapha emoyeni imali yakho ingapha ndoda laba kuvele sekubona so yiko ngithi hayi manje sengikhona ekhaya ngileqiniso lokuthi
ngokuncedisana nabafowethu labo abayenze ukuthi ngize ngifike like PK so PK banengi phela PK ngifuna igama ngoba senzaba PK mina ohlafika emqondo nazi uba PK unkomo underground alright ezekhezo uphikisana alright okay uthi uyenze njani ngendlela ngomunye ade uncedisa la ngilapha ngiwenza ukuthi ngize ngibe khona apha so nami ngendlela ukuthi benginesifiso ukuthi nami ngibone ukuthi kade insolo idlalwa njani yikho ngilapha ngayo so ngesingawe ubona njani kuyakhanya yini kumbe hayi indlela isikhanya hayi emehlweni ngalisekhanya ukuthi ngoba yazi enkuyi-1 engingakucela ngiyawuthanda umculo wakithi lo but into engishotelayo as much as sikhuluma nge-marketing ama-tools ayi-marketing one of ama-tools ahambisa umculo ama-music video so angazi ukuthi ilizwe efana lalona liselakelayo wela yini endlebeni zabo so mali ngakazeli kweli nhlanhla-ke nawo usulitholile so mina sengizazinika ijazi lokumela abalandeli bakho ithi sicela i-music video so ungasithembisani namhlanje lapha kwezakithi lami impela isifiso sami ngisokuthi ivideo ibe khona impela edlunge njalo hayi nami ngiyavuma ukuthi hayi video anytime 2025 umbeni uza ngangani kwa 2025 kuwena lo nyaka yebo hayi thole ndlebe uyaziswela la uNdunankulu uthi kuthiwe sizabe simbona lo bengekho ngoba isifiso vele ulalela sesimzwile kaningi endaweni eziningi kakhulu kodwa-ke ukuphiwa ithuba lokuthi lo bengekho nje la uthi qha ubukele ngibone ngani yeshi uyabe sethule eminye imithwalo enzima kakhulu yokwelokhu esikhanuka umuntu esimthandayo simdinge phansi phezulu singamtholi but at least engasitshiyela khonokho esiyabe sithini xa singathi simkhumbule sithi dobe simbone so okunye nje ongafisa nje ukuthi abantu babekwazi ngoba ngiyakwazi ukuthi kukhona omunye umuntu ongantshela mina athi khona hayi umuntu nje 20 ngiyamazi kukhona okunye abajayele ukuthanda uchaye eceleni abangakwaziyo ngo-DJ 20 ongafuna ukubachazela khona namhlanje hayi ngo-DJ 20 bakithi abamaziyo bayamazi kahle kathayi phecelezi so abangamaziyo u-20 into engayitsho ukuthi lizambona-ke live kuzo zonke indawo ezilongekhona ekhaya abazofunda ukuthi u-20 uphila so umuntu so mina ngingazithulela kahle lebambise njalo okay also abantu abokunye abangakwazi ngo-20 ukuthi indoda nje ethulile okay eyandisa ngamazwi ngayibona sibhebheda kakhulu futhi hayi ukhona bese gcobe wrong but hayi sindoda ekhuluma hayi just khonapho nje kuphinde kunto kwakhona hayi phila labantu mana ngiyekele kunjalo so hayi ngikhona abantu bakithi sisazobonana ngokuningi indawo zonke engiyithini sami khona abangasoze ngifinyelele ukuthi ngifike endaweni zabo kodwa laphana kumabona kude laphana lo nyaka asibonge kakhulu babukeli abalandeli emakhaya-ke akusinto ekuthiwa ngizwe lizizwele linalodwa nje nawo uNdunankulu elibekela nje kugceki uthi usazosibona sisazombona engce sigcine sesidakeka-ke elokugcina ilizwi ukuthi i-album kuthiwe lo nyaka abalandeli bayithola yebo bayithola babe le nhlanhla lembasela yevidiyo amabili bamathathu so uzama ukuthi wena okay hayi siyabonga kakhulu futhi ukusivakatshela-ke na engakucela kuphela ukuthi lo ngimlayezo vele ngitshela wonke umuntu ofikayo ikhaya leli siliyakhele lina kusekhaya lapha so
anytime ungathi udlula la udlula ubingelela ababukeli abalandeli hayi zakithi kakhulu so akungabi ukuthi kuthiwe sikubone namuhla hayi uhle wathwala umthwalo wathi hlala nami ngithwalo kwami nami indlela yembulisa hayi siyabonga ababukeli igama nguCruise besihleli lobhuti u20 ekhokhela iqembu le Bambazi Super Sounds angithi DJ 20 orchestra orchestra Bambazi yes singa next time ngakuwe ngizafuna space sixoxa ngeorchestra Bambazi kodwa ke hayi mina ngizakuthi namhlanje ade sizokuyamukela eZimbabwe asizange saxoxa ngomculo hayi just bese sizokuyamukela so ke hayi lezokunqa uzabuya next time vele uzakubuya uthwele izikhali zakho ziphelele ngoba shabe mina ngiyahlasela vela ngihlala so ngayekela ukuphethe izikhali siluzivikela ungazithola usiwele phansi hayi ezaqala hayi ngizabuya nami okay kukweza kithi television bantu bakithi na ngolunye uhlelo lwama-Tuesday kusazolandela olunye kubuye olunye siyathanda siyabonga